Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Tiếng sốc quá. Tiếng sốc sẽ chụp lại ra. Wala sila. Tiếng sốc quá sẽ chụp lại ra. This is not your masa. 아니 서동 머리 쟤는 말이야 연접시 Nghe tôi xuống lên. nghe đây không chị 저거 sẽ chụp lại 뭔지. nghe đây chị xem bao giờ 저거 chỉ là cái đó nghe 송아라. 아마 더 받아도 수저 번냐 이리요 Hi guys, welcome to another vlog. 아니 근데 아마 아니 Hubli train 때마다 train water요. 아니 water다 아니 참 여자로 겨워요. 아니 이렇게 뚱기뚱기 치고 있는 동나. 빨리 잡아자시. 아마 가봤어 니래. tadi warna ya thiarda. खाली चिंतिया. कलर देता. ना रहा सर नहीं जो मधु कलर हाँ फोन मिंग कर नहीं फोन मिंग कर ताज़ो जो दे फोन ये सारे तभी वो तो मॉल साव शूट संता जो है ना कैसे ना चले माँ के ससुर ये चिक साव वो सुनता मैं टी दो वो सुनता माँ के सेंस कैसे Now to the carousel and farm my dealer. Very very sad. Then you know. Now the less the Hubli mall saw the. 가장 리스 나눠서 되는 drain 나가 되는 거 쇼스. 그 drain이네. Adidas. 샴푸스. The mall entry in English. 여기 김도 호트. 저 후비는 뭐 수수 나가랑 이긴다. 알레 온 럭시미. 나도 시지서 세대다. 너를 과가 나왔다. 안으로 넘어지 파쇼치. 아 무슨 제발 저기요. 농거지 맞아도 쌍으로 치. 제가 사이는 거는 소리. 좋아죠. 오늘요. 거하살 쉬고지. 컴퍼니는 안드로레시 에리라스 코인 통화시요. 아니 이리다 가주면서요. 공부스 거는 뭐 배시요. 공부스 저거다 오늘 양보는. 오늘도 보시기를 시야. 아니 제발 다 되자. वो भी ये KFC जैसा नहीं है वो छोटा है यार शेवटे साले वो सबसे आमा ये KFC सा वो जैसा नहीं है वो छोटा चलो शेवो एंड हम कुछ नागर जितना ले शाले बारबेक्यू नहीं है खाली तसे या वो ना अंदर सासा तो इधर या वो तो KFC मैगी इनसे समझ नहीं आता क्या ना जो माल लोड है ये क्या रोक तो वहाँ से वो भी क्यों शाला बहुत स्पेस 뭐 여보래 상상상 소마 텐전이 서신 버전 아마시 어스 스몰 런절리 아심설 야 와라 릴랜스 트레인 아니 나랑 와给怎么同当时我是什么给我 릴랜스里릴랜스 잘라요 공티요 왜 약간 때마다 설레서 반이 위력이 하면 잘라니라 좋아해서 때마다 저는 제이 폰을 스킨 मैं फ्रीलांसर हूँ कॉन्ट्रैक्टर 사실
也让自己别那么玩意。哎呦，他节目review 讲么了？节目有呀，好了，真是啊。当年俺们节目的就是。对没？这谁要不怎么？好的了，谁真是你什么的了？哎，看他那呀，India的，点几毛钱ra。哎呦，就这是我了呀，二十多，二十多到嘛这些。这上次学，你那是阿真的了，下了去，你怕下了里，怕让看到啥啥的啥的，我你看到啥，你马天学一样子。然后怎么的的？我不知道，反正俺妈养蜂没得 screen 卡去呢。看到的是我。我做上岸那个的是少的，但是真的只有就是，今天嘛，阿真的的我是。忙了不忙？不是，开门。我抽多一多。生意不能过，怎么了？他们一个是在我那我这里，然后这时候，然后这修就是要看到这不是的，那个，可能看了啥啥driver那种，那你把了两个 list 了呀？但那原因，这里看看你没生意的我，然后你是也有的，这好像我记得。Anh nhầm đúng rồi, Airbus sang nhà này nhà nó không đi rồi, anh đi nhầm nhà nó rai rồi đó ya. Azu go me then that's the free taste. Kinci işte. Drama oldu. Çünkü loksan mı? Sadece dinleriz. Dın dın.